She's a wolf in mouse clothing. The mouse's ghostly howl stakes claim to... रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। पता है पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। हेमलेट काम करते हैं ना, बिना हेमलेट के जाते हैं ना बिंदास। ये क्या बात करते हैं यार, वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। हट हट, ये मेरे को जाना नहीं है तुम्हारे साथ। हट। Bizarre, genre wesh, dans la nuit il y a un animal qui est venu me manger la chatte et genre j'ai laissé faire parce que je me suis dit si je l'attaque il va me donner des coups de griffe, il va me tuer, alors j'ai laissé faire parce que moi je me suis dit c'est sûr c'est mon odeur de règle qui l'a attiré parce que le sang ça attire les animaux. Ça va, tout le monde a bien dormi dans l'équipe, tout le monde ciné. Mais t'es sérieux toi wesh? Quoi? Vas-y ça te fait pas ce que tu fais, t'es vraiment un enculé toi en fait hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Dans la plan autour de la poche, t'es vraiment un enculé de faire ça ou quoi? Genre le mec il mange des fraises comme ça, il m'en donne même pas. Moi je suis en train de crever la dalle, comme toi d'ailleurs. Et genre tu m'en donnes même pas, tu manges les fraises en scred. Bonjour Thomas, bonjour beaucoup. And then? Mon vie pour toi.